some minority community की मरते की क्योंकि गिमी ये मबसु यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर हेलो पांगनी मरते इशू केनोमा हापियो हाउसिंग शोम सेमो दोरिबन अनोबल चीफ मिनिस्टर की मखा से लाकरो से देसो क्योंकि याव ना गासु याव लो पांग जो याव लो यारगरी पांगन चीफ मिनिस्टर ओयो कई नो हमें तो न्यूट्रल लो मी हमें चीफ मिनिस्टर ओरगरी लोन मक्सी भगदोनी हाजिरी बको अदुना मधु सिगुम वाखलोन खादा inclusive oina leiriba pot se akhoi gichina matani akhoi manipur gi apun gi setam se ipai posting aduna zarol zurol kaya changna thanmabani masi gi kai be yade masi da akhoi yanthina be yade haiba adugumba akhoi chikhon na khon ba yamna inclusively khandam na modo ba ichini naw mari mata gi wakhal kaw thok pa ko aina chim se ore ai inaw pa thado ethika to hole gore ade mana loina mawalo de ai chim minister gi kendra mini magu mana de to bi abra ade ma ga to shi to hai me chim se sigi posi thado pirega di yam phagani ana chim minister se akhoi asa ta zari tara no okcheri asina ai hajani yam phajai ngasi gi dialogue asi makha chathajaboina आई ओजा अखोगी ओजा डॉक्टर रहीजुद्दीन द लाक्सगे ओजा नकलम रोम द हौजिक अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन सी अखोगी मैशनरी से पूरा फेल ओइबदुनबु अखोई सीएम रेजिग्नेशन तौरिबनी अदुगी मथक्ता अखोगी हारिबा अखोगी स्टेट अमगी सीएम अपॉइंट तौबा हाबसे आर्टिकल 164 की मखादा गवर्नर ने अपॉइंट तौबा अदुगुम्बा कइनो मखकनी शासन मखकनी अदुबु तसेंगना सीएम अमना रिजाइन तौरपा हाबसि ngसागी स्टेट की मशीनरी फेल ओइरपा अदुगा ngसागी अनि सुबदना असेंबली दा नो कॉन्फिडेंस मोशन दा ngसाई पुखलिबदु पास तौरबा मतुंगदा मसिगे पॉइंट अनि से लैरकांदा ngसागी अखोगी चीफ मिनिस्टर से रिजाइन तौगदोइनेबा अदुबु ओजा लाक्चनी बाफमदी हारिबा खोगी ओजा हरीश्वर गोस्वामी ने पनबीग्रे हाना ममांग करी हाइनी जून की तांग तराग 2023 की जून की तांग तरा तरेत ओइरंगनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मदुदा यामना हाई वोल्टेज ड्रामा तौरकांदा रेजिग्नेशन तौनी गायन तौरकांदा सेक्रेटरीट ममांग अखोगी सीएम बंगलो ममांग द चेगा सेगाइदना तौगिबा अदुबु इखंग खंगहौदना असेंबली अखोगी तरागनी थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मसिदा नो कॉन्फिडेंस मोशन की वा खनारिङै जैरकत खंगहौदनानेबा अखोगी सीएम ने रिजाइन तौरइसे मसिदा अइना ओजादा लाक्चनिबा वाफमदी बीजेपी की मनुंग दत्तन हाइबसे नेशन फर्स्ट मोदी का परिवार मसी ओइदनसु मदुदना तन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइदुना फंगदुना सेमखिबा गवर्नमेंट असी मनुंग द मेंबर सिंग अमना अमबु थाजनदबने बोजा थाजनदबगी अचौबा ममीने बलेइबसे अदुना तना राजनीति की लौतुना पार्टी की मनुंगदा मचेत तारकपगी तारक्तना सीएम फाउब रिजाइन तौर इबनेबा ओजा अदुना करिगुंबा अनौब सीएम सिल्ले अनौब सीएम अमा सिंदा याददना सिल्ले खोगी पीआर से लाप खरा अमना पामी हाय खरा अमना पामदी हाय अदुबु करिगुंबा अनौब सीएम अमा सिल्ले हारगदी ngसागी लैरिबा बीजेपी सिदगी दुम सिल्लेना खलसे बोजा को मसिदा अदुइ तारगदी मखोगी मनुंगदा अमगा थाजनदबा अमगा लौतुनबा राजनीति की ओइबा मसा मसागी ओइबा खनरिबा मचोई ताबगी ममी तारिबसे ओजा अनौब गवर्नमेंट लापदा सेमदोकपा ngamgani हाबगी थाजबा लैब्रो ओजा कमाइ तौइ होय अब सांगना वांगदो सांबदगी मकोतो काउखिबा हाइतारे अदो एनीवे आइना निजन जरपदा हाइतारे याम कन्न खंगबदि नते पॉलिटिक्स समदि पॉलिटिकल अफेयर्स हाइबसे आइगी दमकदि आइ हानसु सुदु जुतौजदे इचम चमना कोइगे ओजा मोइना दम लैजबनी आइ मणिपुरी दा हारगा कोइ उदै ताबो मु पंजबा हाइतारे अदुबु कोइगे अनौबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 लापसिदे दा देयर इज नो रिजिड बैरियर बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स ह्यूमैनिटीज डॉक्टर्स मेडिसिन mathematics having sing basi amata leitrabadina hauji akhoi su as a part of the citizen of India ge citizen ama Manipur ge praja ama oina asai ge politics ta toriba game mayam se ki impact se de akhoi ju dum phangbani na hajatai ko aduda haira abani na akhoi ge north east window tv na haira bas de adu ding hak represent to yabara haina khanjaraga ai adum yaujabani aduga ani suba point ta akhoi maru oina aina emphasize tawjaning ba sing asai anchor na jo haibiriba aduni अखोई की मनुष्यदा थाजन नरक्तबा हाइबा पोट अमा वाफम अमा लाइको वाफम से अखोई इसाना अखोई खुदसा सिंगसी यंगबिउ खुदसा से खुबी लेरे इंडेक्स फिंगर लेरे मिडिल फिंगर लेरे आदे रिंग फिंगर लेरे समाइन मदग नंग लेको असे आई खुदसी की खुसा मंगा से फाउदा
खुबी की सुमागी तोंगान बा प्राइड अमले जेरिनी को सिना गुदोम बिसना हाइने आय मिंगोन द पुट ताकपा खोपा तोपता वांगांग बद आई सिनै नि आइना ख्वाइ फेलबनि हारिनि मयाइ सिना हाइना आइना ख्वाइ वांगबनि आइन द तोले सारिनि अदु आइना ख्वाइ फरबनि आइ स्माइ तोबदना से रिंग फिंगर सिसु सना गोदो बम करिम सिनतार दे नोइद सिनबनते आंगोन द सिरिबनि का हाइदना मागी तोंगा अमले जे हारिबा अदुबु खेनबा मयाम असि लैदुनसु ngसाइगी खुसा मंगामक से कनागी खुनो हाई तारे दे आई हाई बसिगिनी हाजरिबा को अदुना अखोगी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव sta हाइगदरा मसिगी कॉन्सर्नसी एग्जाम मतमदा पुनमक से खेनबा मनुंगदा मयाम लेरगसु अकुनबददी आईगी इसागी अखोगी इमालेबाग इरमदा मणिपुर की हाइबा वाफम अमन लाई हाजरिबा को अदुना खेनबा सिंग से थादोनरगा हानगी हौगिबना हौगरे हौगिबसिदैदा अखोई थौदो वाथोक मयाम थोखरे थोहनिंगदबा मयाम को मरु ओइना आइना ओजा अमा ओइना यामना कंसर्न ओइजबसे अखोई आंगांग सिंग सिदैदा हौगिब चही अमा नि सिदैदा लाइराइसु तंबा फंगदबगी मदुगे कगाउनबा हौजे हौजिकसु साइकोलॉजिकली इमोशनली हाइजबा ताइको मरु ओइना रिलीफ कैंप कई लेरीब सिंग आगांग मोइन करी खलमगदब अदे सिगी सिचुएशन करी करी अखोई आगांग खलम वाखलुगा मोई हौजे खलीबसिगा अनी सिगी खेनबसे अखोई हाइफेट कुपना नैनजब मतमदा मसिदी याम फतबा यामना कुइना थंबा यादब पोट अमनी अदुना याम थुना लोइसनबा असि तंगाई फदबनी हाइबा अदोलमदा येंगाकांदुदैदा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना माना रिजाइन का तौदना तौबसी अमरोमदबुदी अतोपा ऑल्टरनेटिव अमा येंगनबगी खुदोंचाबा पीबनी हाइनसु अखोइनसु लौजै याम फबा स्टेप अमनी हाइना अदुम लौजै हाइजरिबको अदु ngसाइगे ड्रामा गे मतंग ड्रामा तबो तौदबा हाइबसिदे अखोइ मसे मरुओइना पॉलिटिशियन सिंगदा याम नमना तौ याइ सामसु ड्रामा इजबनी खोंगनगे बासिगा हारिबा ड्रामा ऑल इंडिया के कंपटीशन दा फर्स्ट प्राइज गासु दुम फंगजरबनी हाइजरिबको अदु अखोइनदि याम लाइन इराइ लाइन अदुम उरिबनी खंगिबनी अदुना प्रजा सिंग से खंगदे उदे हाइदना अखोइगे लीला सानरिब सिंग हाइतारेनेको पॉलिटिशियन सिंगसिना लीला सानरिब सिंगसिना अखोइना लौजै अखोइगे मिटयेंगदा सहितेगी मिटयेंगदा हाइतारे अदुगा अखोइ प्रजा सिंगसिना भाबोंगनेना लौजरिबनिको लीला सानरिब सिंगसिना सुमान लीला सानाबा कांबुसिना आर्टिस्ट सिंगसिना भाबोसि काउथोगरगदि भाबो के मरक्तसु अखंग बलै असि हाइब लै हाइबसे खंगता तारगदि मदुसु यामना लाइबक थीबा अदुगुंबा मतांग अमनि हाइना लौजै अदु ड्रामा मतमदुदा तौखिबा अदो लोइनम खंगनरबा फने हौजिकसिना तंगाई फदना रियलिटी दा लाखो मतमदा करिगुंबा महागना रेजिग्नेशन सि तौरमदा तारगदि करी थोलकदोबा करी ओइगदोबा मदुगी मांग तुंगी खल्ल कांदु दैदा तुमिन्ना मयामना खामदनबा हाइतारेनेको अदम तौखिब्रा हाइना आइगी मोसे दुम पिजबनी हौजिक अनौबा चीफ मिनिस्टर अमा लाकदरा नत्रगना प्रेसिडेंट रुन लाकदरा हाइबसिगी वाफमदनि लाक इबसे खंबिदिंग इबस हाइजरिबको अदो प्रेसिडेंट से अमु येंगसे प्रेसिडेंट से सुम हाइजबगी वाने आर्टिकल 356 के मखादा प्रेसिडेंट रूल लेबा याय हाइबने इन केस स्टेट तुगी कसगी फंक्शनरी दुना फेल ओरप मतमदा अदु एडमिनिस्ट्रेशन जी अखोय हुजी सिंस द लास्ट सम अ फ्यू इयर्स अखोय सुम येंगजब मतमदा अखोय हुजी मणिपुर सेंट्रल रूल और प्रेसिडेंट रूल नतरगना स्टेट के रूल हाइबसे अखोय इवन यामना डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई तौबा ngamdabagi स्टेज जमा अदुम अखोय विटनेस तौखरे हाइजरिबको हौजिकसिबु कमाय दरुना मणिपुर की एमएलए मिनिस्टर सिंगसिना लेंगाक सि चलाइरिबरा नतरगना सेंटर दगी चलाइरिबरा हाइबसि फाउदा करिगुंबा लेमेन अमदा हंगतारगदि आई सामक्सु साइंस की स्टूडेंट अमा ओइना हाइतारेको कैंबुबा खेनबसि खंगतबा हाइतारे ए प्रेसिडेंट रुनगा हौजि लेरिबा सरकार जिदि इमान मानैदना अखोइगे स्टेट किनि हाइबदा स्टेट की इंटीग्रिटी की अखोइगे मसिगी लेरिबा लोकल की कॉन्टेक्स्ट दा वर्क तौबा ngamdadana अखोइगे इंडिया की मेन स्ट्रीम दा लेबा सेंटर की रूल दुगी मखोइगे मीडियम मखादा मोइगे याकागे मतुंगना मोइना खंगबा मोइना उबा उदबा मायामदु द डिपेंड तौरगा लेंगाक बो ओरगदि प्रेसिडेंट रुल जि इमान दा मानै करिबु खेनबा लेबगे हाइबसे अखोइ इचम चम मीना हंगनिंग वाहंगनि हाइजरिबको अदना थोदोना खेनबा लेतबरा हाइना अखोइना दि ऑब्जर्व तौजै प्रेसिडेंट सि मायामस अखोइ मणिपुर की हिस्ट्री दा मायामस ने खंबिरबदुनि 1967 दगिना 1968 फाउजे 117 डेज नि मसी मतम दुगी अखोइगे स्पीकर ने रिजाइन तौर मतुंग दा थोलखिबा वाथोंनि अदुगा 16 अक्टोबर 1969 दगी 1972 असि फाउजे 156 डेज नि को मसी सुंग असाइगे कनोगिनी इंसर्जेंसी की अदु अदागी लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन लापगिनी अदुगा 28 मार्च 1973 दगी हौरेरगा 1974 फाउजे 341 डेज नि मसी सु अखोइगे ऑपोजिशन के कांबुना मसिंग याम हेनगेट की बादु सरकार दिसंबर ngमौदबा दगी थोपने ना हाई 16 मे 1977 दगी ना 26 जून 1977 41 डेज मसिना ख्वादि यामद्रबनी को मसी गवर्नमेंट दु डिफेक्शन तौबदगी कोलैप्स औरपनी हाइना ताइ 1979 दगी 1980 फाउबा 60 डेज गिनी
Maduda Matandu Panba, Quake Janata Party, government do Senza Tumjaga Marilena, do they the Watokni, Asimato Dana, Aquay 1981, the Gina at Quake 111 days, Sigumba C, defection Gimatang Lakere, 1992, the Amuka Aquay defection Gini Kesni, Adusu, Aduga, 1993, the Gina 1994, about 347 days, the maximum days, Masigi maximum number of days, President Rules, Manipur Lakere, Masina, Nagakuki, classes, 1000% sing Siki, Koki, Pasiga Marilena, Aduga. Adu matung tarak pada 2001 dagina 2002 gi masida 276 days ama masin majority leita begini asipuna maksi akoi mang thokri ba president rule gi chawrakpa akoi gi aina academician mo ina somdo ina chasare waru biya de ko ai comment sa topada leita benina asi sum yengro taraga de akoi scenario sin nainaru matam sida 41 days ina minimum ni defection da lebani mawong gi president se dum leikare hajari ba ko handaki president rule lakani haina akoi na khanjari ba expectory ba si ga akoi gi 1993 94 manungda like maximum number of days 347 days like 1000 people hat ki bagi naga kuki classic hypet mari lena directly akoi gi relate to bam oidrgasu aduga hypet manaba mong amadi oigani haina akoina khanjabani ko karigino haimetan da hoji thoi be ranks numberam oirerga akoi gi naga kuki leriba akoi gi kuki ga mete ga maru oina ko major community haija betai sigi marakta conflict lakpa aduna maram orga mamangi wangang loksina so haibi gre akoi gi area of kari haini masigi chathuk chasin gi matang sideda mapan lana sapanga mata bakholo to mayam sena aduga penarak taba ngasai khusa manga mana dabagum na wakhal mana dabagi manung de penarak taba degi hendoraktana paliba government sida yamin riba majority community gi akoi gi kuki sindu khaido kharaga maite gi marak dasu adom Manartaba Haitareko. Manartaba Siasing Bagi Haidagadi, Akoina Maru Oina, Manipur the Lay, Manipur Sakoi mini Indiani Hana dum Lobiako, Madam the Tongan communities, Mayama Kunda, and Lebanese Mitami, Asinising Mayama, 33 different tribes like Tongan culture labor, identity labor, Tongan Bayam, unique way best, Mani Hazaribako. Masida Maru Oina, Akoge, minorities or rivers na Kara Pilt of the Rivasi, Akoi majorities in the Moida, Kara to hurt Piren, head Pire Hibasi Masanadum. Atopasum Kali Adum Kali Hazaribuko. Aduga Amaromda, Akwege India contest the minorities defined to Matum the religious minorities, the lady was the Christian, Sixna, Buddhist, Aduga Zoroastrians, Muslims sing lady was Siniko. India Muslim Haraga Manipurga, Manadaba structure Amadilay, Manipurgi Muslim sing as it Tongana, Quena, Maruina, Mapangi Muslim singer, Manaba, Dharmada Manazaragasu, Akwege E the Ludo Tonga, Yentaragadi, Akwege father singer Duga, Akwe Mate Imasinga, Akwege Yumban Minaraga Polo Pazada of the sing Haidare, Maru and Nimon Masana, Hainari, Hazaribako. Adu Regadi Muslim singers in Manipuri context, the younger Dimasi, this is some sort of integral part of the majority Mategi integral part. Adunabu Panel, Haina Haidibani, Panel Dusu, Akwege Mategi subset, Habiganta, Meti Panel and Haidibani Hazaribako. Adu evidence Sideda Akwegi, Karihaini, Akwegi, Pivamasa Haire, majorities and Nimomasa Haire, minority or even Muslim Singina. Adu Isamatus Tenazaba experience, I Hajabani, Commission Secretary Sumatam Urame, Madu Sutongan Ba, Akwegi Sarkada Ikiba, Akwegi City, Nunti, Mayama, Halim Sodri, Sapna, Chairman, or in a secretary and Matamara Topuzamico, principal go with Ringita. I Ibasi Katada Haitare, and some Kari minority voice high Simutu, Tagan de Hazaribako. Masi Matala need a hybrid and Bako, Ramtana Matansi, the Hazani, a civilization is known by the way the majority treats the minorities having. Minority single majority community in the current treat of hybrid Yenkanda, Pazana Tobra Tatita to Brasi Yenkanda, civilization, Chakuli Chakote, Hasimasan, Leptorians, Yakwiki, father of the Nessens, and Hiramani, Hazaribako. Adamana Topa statement superior me, Amabu, minority or pursue Mananga, Manasapasi, Tapum to Imaran de Maso Sumbasi, Kangi Hibani, Atopa Magi, statement, and Hazaribako. Aduna Maram Orega, Akwegi Manipur da, Kundaminari Batong and the proof singing Manunda, Akwegi, Kaitan Usit. Toinada Basi Adoma, I sada talks of a piltogs of a high tareco. Aduna, Ninol Masa Oediba, might take integral partner, Hadiba, might Pangan Singshida, Pipa Masa Singshina, Tatita Wina Tobi, Targadi, Maduda, Nuaitaba. I depend upon Mayama Pumugaleba. Asina normally, a quick medical Majabi, how we had na Pudon Narga, Mamma so quick Singmaki class on Tenaga Hazarico. Adu Yam Tenatoki. Aduna Aina Hajani, but the Anoba, Minister Rama Soda Makia, with the La Haina, Lodabasu, PR Bulayana Lobasu, PR Wapom Maduna Lamna Tamerga, Aina Pamza Bading, as I gave Mamang that Tries Sama Haitare, Mamang is Sarkada. Minister Magi, Lissing Makada, Adumba government, Lake Hare, High Minister Dubu Yaning the Book, Yauba, Kambu Sing, Lay
pen da bakota ba puna mutu toktu piraga ano ba trial ma mo handa mu togodo busida ano ba chief minister ma silagadi hanagi pen da ba dum nu kautu pi ba yarabra adumain tawrega akhoi gi lamdam sidai da santi hanjan ba ing signa tamna leba ngamgani harigadi akhoi gi PR budi akhoi gi tongan ba democratic country amada haidare ne ko akhoi sarkar na salai ba ngamjadi haiba siso akhoi gi weak point siso akhoi na nuai jadi ta ba da haijari ko aduna ano ba government ama lakpa haiba siso yamna phayena kali tawudadi aina sa haijagari ba ano ba chief minister sigi meeting makha da minority majority tongan ba purup kang leiba mayam singse ama to oina khanba ngamba chikhon na khon ba hoi mayam punamak si amata akhoi gi mini india ne na khanba ngamba national integration da haidare ne ko sigum ba si oida ba se ai pamjai ai da sengna akhoi gi bj maruina sabi baru bi dia de bjp khoina ai bu nongai ta ba to wi ganu mayam haibu du ko ai hajari da ai ni pam da ba haidare ko bjp si yam communal oi si yam tare ba akhoi na hajari ko ai minority community marakta yawgi ai na ta ba du mayam da du haibu wa ni ko masi oi haibu di nate mayam gi perception da wakhallon da bjp si di asangak pani moi di hindu gi fanatics ni adu ni adani musalman su uba yadam ni hato pin ko be haiba sing basina psychological akhoi gi gari threat ama sum leibaduna khanjai hajari ko adu aina di am tabasi am nungai jadaba aduna aina mamang da su akhoi gi bjp gi office data quiz program ang bhak akhoi gi gari haitare thoba singi numita gari haigen patriots day se masi Saya ulama cuma pangthopani. Ada ai quiz ga kari ga pamja da quiz program ho tawi ko. Ada quiz program se ni thole se masana ja bo yawi de lo na ka ko BJP ki masana ba lo yawi. Akoi madam sada de bisu mi yawi ko. Ada ai dum phone dum hai si live si ki channel jena live telecast to wen kali ai numito. Ada ai dum phone dum hai BJP se mayam na kana kana dum nang ni yam communal oi musalman sing tathi na tawi. Ada ai ngasi ki thoram se da musalman gi activities maximum ai focus to jari waru ro na kali mo dum noi hai ba hajri ko. Amade da Muhammad Ali Modern first chief minister of Manipur ge state road phangabon ya hamba chief minister magi activities maya ma le ram baduna si le ram haibna ching basai angang sing da highlight ram tawi hajri ba ko naki ahmad chaudhuri gi matam du dei da ko India INS ti morang da link kano swasan re makha da tawus dei da ahan bad linguist fair linguist dei da achobus thawang lo ki ba naki ahmad chaudhuri le re si makha tarak ba da mayama akoi gi musalman singi akoi gi freedom struggle da patriotism sense of patriotism se create tawba matam da mogi activities mayam se akoina angangi younger generation sing se da akoina chandok pa ma changi hajari ba khangmina ba pangan haiji kana no masi mitop nate akoi gi integral part ni moida akoina tati thawna to ya de haisi gi masi gi sense of national integration gi sense curiosity se moida arouse to na ba gi da mata ai do maximum input pije ko adu moida jin mahai ko ai no tawjuri war biya de ma samu jin la ga pangni nga ta lo hangya da madu khambi ga no adai gi yam tawre bt ke de ga khoi loi khamba loi khange pana ba ba se kana loi khange but akoi gi lairiba sing shizu khara puthok ko changi ano war biya de bjp si pangan yam tathi hai ado hai ga nami dam tai nungai jadana si tawjabni bjp si de gi tathi drabni ko hai se example lo na set to hai ta ado ai sa maksu huju riksi hai tare ai gi biba macha oriba iselibai singna ai gi ai si e ma ba ningo macha mana lamhin ya bra khopa hai da hekta khut da thaba complete kana allegation da to ba si su saka sina dum ta ya ba ko ai na ngang bo si ta de ba ai even my honorable chief minister su chithi I ya ba there is no air for the voice of the minorities have say asina subject or ga chithi ju I hebne ba ai na hai bo asin suta taroi ha aduga majority na hai na si to ni khone masi ha to ni masi ya thalu ne mane kari ka ka to is some minority community ki marak tege kuki gi miya mo su university ki vice chancellor hello pangani marak te isu kenoma hapio housing semo do riban anu chief minister ki makha se la ka do se de so kuki yo no na ga su yo no me pang su yo holo ya ga ri pangana chief minister o yo kai no ha ma tan neutral lo miya ma chief minister o ga ri lo ma se phagado ni hajari ba ko aduna madu sigum bo wakhalon ga da inclusive oina leiriba pot ponma se akhoi gi chinna ngakani akhoi manipur gi apun me setam se ipa ipu sing aduna zarol suror ka changna thanma bani masi gi kai be yade masi da akhoi yang thina be yade haiba adugumba akhoi chikhon na khon ba yamna inclusively khanda namodo ba ichini naw mari mata gi wakhal ka thok pa ko aina chim se ore ai naw pa thado etika to hole kore ate mana loina da mawalo de ai chim minister gi kendra mini magu mana de to bi abra ade ma thot shi to hai me chim se sigi posi thado pirega di yam phagani ana go chim minister se akhoi asa ta jari taram okcheri asina ai hajani yam phajai koi ge ozana thambiri si
अनौब चीफ मिनिस्टर लागा सुदम मसिदा माइनॉरिटी मेजॉरिटी खाइदबा यामने इंक्लूसिव ओइबा अमना अमा हाइबदी तसेंग हारकान दा खुगी मणिपुर की एनी इश्यूज ता खुगी निंगोल मचा न लौदब रोल से लैब नते अचौब रोल ने लौरी से मसिमक्सो खोई इकाई खुमनबम थोई मसिमक्सो खोई खंगदब नते खंगी अदुबु खंगदना लैरंब मयामसु मसि खंगफम थोई हैबा वाफम दुनी खोई के ओजा डॉक्टर रहीजुद्दीन थंबिरिबा वाफम जे थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टेटमेंट आई